Shubor Nongïasaid jong Nongsan Hima. Uba Vivan Stone Kharngap Ganta Ukertong Bapenyeng ke UDP Banyakun ke election Shteng Samoy Lok Sabha Ulaong ba uladai kum Nongïasaid an la South Snem kumta ula Pyrkhat batang kat no e ba un Kamai yirade Hendai kani kadi kajing khot unong bu nong thau ba lese kalade kapor ba uhab ban Pyrkhat ban Kamai spa Kamai pho na ka Bynta kari bat ka Jaidbynriew ulaong ba kum Nongïasaid an ude ubat bet bha Nongïasaid bat ki bale case persya yu ki juyam namar ba umdei ubale lindat dak baong ngamdei ubreu ubabam alyang maloy uba vivan ulaong ba thong jung ula da ulong kum MP kalong ban penyadei bat ki MP na kanu ka than namara da dan kam kanu ka thong umla ban le shimet hendai hab ban don lang ka chinga trailang nang ta ulaong badan kam ban pen klan ka 6 schedule ha district council bat pen pa ba us year shabapalat da yo ya ka 73rd amendment ka bade ka panchayati raj institution kumta ulaong lada unong UMP untre shitom sho na ka Bynta ka district council ula kerpa de ki pat ba khamtam ki bajia de kam batu bakin ai ka jingkarshan yu da ka baong ba udei ubreu ubaparya ubam jukhen po yano hendrei ubakran bet bat long paralok bat noru electoral politics menurut rampuju dan kita kejimperwan itu kalau sendu dalam jalan election di hot ekipor di Kamai Snem di Kamai dan Kamai di hopping store di Indo by one yang bat yang biwan pilih kami siapa mentar beri bekerja Andre kejing Indian kejing Islam Pyrkhat siajar se dengan sispak se dengan orang kumpul long ini. Yasi kini kejing khot jong ke UDP menyelek yang di by election kali kejing khot ke kamde kejing khot jong kepada kadang gigi ke board bersilinda. Apa kot tinggal di bertibet bahawa biasa. Nampaknya crime aja, but kibarmat kes persya yang kisi jam, kisi nasi sosial ya ki. Ini poin kalau bahasa sen dalam kamu kejauhan aja lo, pinum siam bangan dan nanti uberiu bapa aliang mana, ada uberiu kalau juga kalau bolsi, mau giban walau two visions, haknya sangat ada. Tentu yang masih kalau giban, apa kalau lawyer atau district council, la bon Snem, la se life Snem kita. Kila bon ki political parties kalau kita punya isi hati. Hari kita banyak kesalahan kalau giban udah yang itu parti udah yang penting. Kalau kita Hakapor ba kadang ka Congress bersecara partisipasi hikap bat kadang dulu komite hikap di pelang member bat haba kadang ka isi ka jong iba kita harus kain la shania bat net of se kita kini ki advice di bawah di bawah juang bakla bat kadang kita kerja bakal siap bat orang bawa bakla bayar di nasi kini kerla keba ayo menjelek kini ke by election ke seng UDP ke seng Trai ke seng dulu nomor banggan bagi guru kalau indigenous mah berkom Pyrkhat di nasur sarang kalau ba nasi kini kerla berhenti ke biang yang bagi siapa bagan representing ke UDP bahawa representative dari UDP nomor representative Jaidbynriew orang Kamai. Di nami siapa yasi apa seng kalau job bat kalau apa yo ikalat secara harus nam arpo arpoka. Tinggal apa berkepat di halaman KMDC berdialog arti Hawa भी like and support dari mereka bahasa what can they makan job mana can they makan job ke parti nomor dah kalau burung itu
Nga apoy kita ka saturation, kita ka jengkot kada jengkot bila sang hal. Bak pakai lo macam hai lo warna. Lain kupra Snem sabun Snem ada di bawah ya. Dengan kapusion Kamai bertanya ini. Ini asli kini dikata jengkot jauh nombor rakau nasi kalau di kupar macam Pyrkhat Kamai sekat Kamai pun letak di macam itu. Dia ini kupar. Kajian keempat kecuali kalau yang itu kibalan ngat dia kampanya kita support ya apa kita support ya kita support ya sen UDP ya sen try bapak tempat ya kita beri kita nado kita sartala kita sarsurot kita Malaysia kita kaji ikan dua support nama ada kan beri jadi tahu bah udah harga keren pasti keren bom itu keren. Orang kecilong kecuali kalau very friendly attitude. Masuk salam kalau bakal very friendly, ngamtip maksud, ngamtip nak keren dulu lah. Bagi beri kita jadi jua ya kan, belajar ya, kita mau bimbang bakren deh. Mereka nak penicu ada yang tentang di hajar di keren ya, ngambil jua kita tentang di mereka jua leh aku ngambil jua. Nak boleh kan? Biasa ketika quality macam apa, ngadan friendly attitude. Abang dan friendly attitude kamu macam mana sih? Layu kalau belum member of parliament, belum member of parliament yang kita kali macam berdiri berapa awal. Dia mungkin lalu kerap kita send kepala project yang baru candidate. Di kuah ini berkenaan dengan unified stand ini body precision ya. Bahawa dia benar kecing sensar lagi try mulu. Nama ini yang kecing lu yang kecakar kita nama kansual ini didon ke negara transfer of land regulation act. Kita pekat ini kan najual berabor kali kencang welcome arch. Kali kencang cikan kalau dibuat cikan tawa pilih mana apply. Kebomot bah kadang kecil yang dilinti yang di non-tribals nasi tadi di non-tribals bayar mungkin kontrak di business macam ni. Orang yang kadang kamu jenis bang ini projek apa? Kamu ini orang ikam di ikut sama ni. Low motion minerals private limited. Bang tadi Nongïasaid contoh lafaz cubiam private limited. Kali ke company kerana projek ini optional non-tribal. Bak lemar kadang hukum cakap Supreme Court, kadang kita special purpose itu. Hanya bahasan 2 kilometer radius lepas bercakap Kamai, nak try. Kadang kita sebutkan. Di kesong syarat kayu kejutai mana? Ya tu bersyukur mana? Bak kilomnya waktu kiyo ke kajian. Tiga lepas mana lagi yang ini kapor kan? Rakan pun kena kena speech. Kemudian dulu member of parliament katong ni kababur. Bak ana sulis hindia. Baru ba Nongïasaid tamanya santai tang boleh sendiri. Kini kalau lipat sekali kelintian berjalan kepada Nongïasaid nanti untuk parlimen. Di Bunsin di MP Kijoni Kishulong they die in isolation. Namar bakal kita ketinggalan isolated. Ramai so bah kalau long MP hampir bisa. Nak jadi mantul pada. Dan hak penyadai bagi kita MP nak wei kita. Namar orang yang kamu orang kathal. Manwara akan ini kentin, manusuk kentin pokin HLU. Namar apa HLU? Kalau hak kerjanya China. Dia nak ini beri ubanan kami akan komunikasi kiwi ki Jaidbynriew. Dia kalau macamnya sisa. Dia kadang tu hak Kamai berjawab ini hak teruskan yang disediakan. Nama sebab kalau ada yang ka 73 amendment. Ka 73 amendment kadai ka Panchayati Raj institution. Sisin bakawan Panchayati Raj institution hak tak kapor ki sabdo ki
ke Snem, ke Hima, ke Snem, ke Kamai, sekarang nak kami kompanya. Dia mengatakan orang Jaidbynriew. Kalau tidak ke schedule, kalau tidak ke district council, ini kan dia sistem macam skim susu ke district council. Mentah kadang ke slow akan bisa apa district council ko. But kini ke regular court kita kim hasu ki kes apa ni ki mamla apa ni kasi. Kita sama saya nomor kadang ke board cylinder ban dia ke district council ko. Ban dia ke district council. Ya sih kadang ke persiang sistem di luar. Ban pendu ban rak di kami di district council. Nah soba umla dan lelu bagi pendu ke kepala dan box ni. Kita di parti di bawah ban introduce a special provision about Article 371. Nah masuk bah kata kadang jadi tan kejing pos ni. Dia ke kepala dan lupa ke schedule. Dia kata ini nama pusat. Dia kata ini nama standard issue di bawah member jom parlimen nasi member akan tip issue di lupa beritahu distribution dan trace sistem namun tak district council apakah trace sistem namun tak district council kemudian trace sistem namun tak ke Hima di Snem mahadada Kisno mak mentah ni kalau question tak ke district council lembaga di Snem lembaga di Kisno kibagilah kalau teruskan yang kecil try jadi cepat. But susu kalau orang ini kompor, kadang kajing khonyo kajangan sikai lah, nama Jaidbynriew kimla asu abadan kajing di tiap cakap. Ban register atau sub register under the Indian Registration Act. Kadang kajing siap nama kador kompor ke stamp duty ke akhir siapa. Icakap kata kimia, mereka stamp duty ke akhir. Ada French sih. Yo deputy chief minister or chief minister wah lakani ka Indian standard kabadai ki Bynta sedih sakini Bynta juga dulu jadi kadi bagian kelas desi kalau ini tak 10% Bynta kadukom kindo kalau 99 rupees per thousand mana kador cakap kadi si pola tangga pesta apa rupa di dalam tinggal so nama pada district council ada tahu itu kan lain But lembaga kita lain, kita Kisno kita tahu ki thok cakap thok kita, but kita ni perlu title deed gitu. Tekun kita bicara kita kum member parlimen ni kum parti kita banyak cepat dan biskan dan benar dan besar. Di kamar kerja ini kalau menyerap kita di Jaidbynriew.